mina kunendaba noma mina ngihluphekela but angifuni leza ingosi sithe anginatiki baba uthe yini dividends they call dividends inzalo yemali mbolokiso le wena obatsheleke yona ngithi manje mase bayibuyisa kuyilesincephezelo sakhona ukuthi mi kancane yabona idla yabona and then kuba ne date of maturance yabona la kulezinto kune date of maturance a date of maturance kula khona sobhadalwa yonke imali yakho mabathi na 16 meter i16 meter yakho yakho umuntu ozokutshela uyangandazen lo mali leyo eyakho you can buy a plot you can buy what uyangandazen whatever that you want to do yabona so manje thina ama artist ngibonile into engenze ukuthi ngenze leyo nto bese ngibona ukuthi thina ama artist uba lucky uba lucky uthole ijob elikubhadala 25,000 siyaphuma ekhaya siyohlala emafletini uyohlala emafletini mawufika emafletini udla idakamizwa uyangandazela uyi-actor mina ngifunde ngama-actor amaningi bengihlala nawe edrobheni uyangandazela umuntu bambhadale 100,000 umuntu nangu manje ulanda iy'ntombi ey'ningi hey ubona ngaye nje ukuthi akuyafikwa-ke namhlanje akulalwa abaphuma ngamawindo baphuma ngamawindo unemali kube uthathe that 50,000 athi investment yabona investment abanye babuye emakhaya umuntu ushiye uranda laphaya wento kanje wodaka uyabona ushiye nogogo akasamcabangi lo uyabona akasamcabangi ukuthi yazini bafowethu ngitholele nyuku le ithi ngithi shelele ekhaya bafowethu konke engiyilungisa yabona mafyale itina gogo ngifaka itina ze 40,000 ngikwenzela ilawo lo khoti idlozi ngikwenzela ilawo baningi mfana yabona la iJozi la mina ngakambela la iJozi ngokubonisa amajita engiwaziyo ukuthi amabhunguka awasayi ekhaya abhungukile because le mali lena le mali esithi sayifuna sometimes usathana ngoba wena ufika utshela mina yazi mangakhela ugogo into esiyo noma nje ngaba yi-3 room house bese yazi ngimenzele nefront ukuthi makahlali lapha yana ayenza amahe wakhe yabona ngibheke nemfuyo akutholakala imbuzi eziyi-10 kanjalo ney'nkukhu eziyi-10 ugogo asalabona umthengele nokudla yangithi amajita awasadibhade emakhaya abalekile manje mina nathi la ekasi thina la ekasi mawusowushayekile la elokishini uyabonakala la ekasi ukuthi hayi le ndoda le yabhayisiseka uyabonakala uyabona kanti thatha mamela mfethu ukwenza i-investment ayithi investment ngifuna 15,000 ngifuna malini uyabona mawuphethe 500 rand you start investment kanjani kahle uya ebank ukuthi ngizocela i-investment bakusayinisa amaphepha ufaka every month mawukubuya khona every month uzofaka ama-500 uyangandazela lo mali kuzoba kuyimali ezobe ikunceda la sokukubi khona when the days of raining days yabona izokunceda le mali uyangandazela manje thina ama-artist amaningi sithatha imali soyishonisa ku-cocaine soyishonisa kumapilisi siyabhema yabona mawusowubhema sowuzenza uhleva ucanga ukuthi uhambe emafini uhambe emhlabeni awuhambe emafini uhambe emhlabeni uyangizwa but masowubhemile uzibona ngathi yazi akho umuntu okubonayo uhamba phakathi kwamafu yabona uflya phakathi kwamafu uScarface akho umuntu ozokutshela uyangandazenda mfethu ukuthi thina umuntu omnyama imali iyasihlula wazongitshela iyahlula baba uyangandazela kanti thatha le mali uyibeke you can be you can save into kanje i-20 rand every month ebank
Yeah? Yebo. You can save 20 rand every month ebank.